Incorapri Hampang Song Pen Drafting Committee Apothak Birta Mai Kepa Dong Tamuka Malong Kido Pir Thak Sai Kamsai Phosai Hemalong Chido Depu Akol Kipi Lumbajong constituency along Sorkar Sai Kapachun Japan Vidisia Mai Kupen Mai Kepa Kardom Karbi prime time along peneli Villarber Krupi non biotang ton pen architect incorrectly hampang song pen pai hini arni difu lamding atwar along kidu irrigation IB along Karbi along autonomous council pen non hejong kiseng drafting committee apothak birta mai phasi drafting along kile lamde alam pherang kya phanthan pachini Bharat Chari Aron Alo Pera Hinila Pen Pera Troxy Arlo District Council Aron Kaselam Jiaphan Jakong Thom Kera Isi Arni Drafting Committee Seng Pontang Jiklo John P Angbong Laswa Drafting Kaselam Ke Patang Nang Japorta Hotpot Laswa Drafting Committee Along Chairman Drafting Member Secretary Bangke Thom Lapen Member Bangke Pandu Kadokawe Bang Cricket Thom Member Bang Plike Inglong Asokali Lasing Kora Plea Songben Inglong Asokali Abang Pu Bang Hinia Phan Kepon Chidon Dun Thek Thelapen Elvin Teron Aphan Drafting Committee Along Keponta Chidon Dun Dei Pada Hampang Song Japotu Ningkedong Dalam Cepaklang Guwahati High Court upon itum churo piklo Atheman nilitum PIL number 9 2017 a case file 6 schedule and peminangji pusi lapen 6 schedule paragraph 2 subparagraph 7 ating pen election ka pedo aphan lapen voter list ka selam aphan allo selam vek nangji pulo non ningkan thokep rapho damtang lo council atum silam thekte det lo ka phere lo ne ka chini ne lo rokom lo ke thekte lo ki lu lo alang litum claim thekte det lo la penilitum demand lo claim nang ji pu munitum nai nek dun lo la ke chok chi pu lo la ke lo ting pen kali pu ta jak tum nang ning je dun lo der ong lo pu ta pu lo sita der ong lo popot ningkan thokebra pholo itum ningkan thokebra photo pap claim bom lo pot aku claim bom tami pu ge ili pu no dak ji lasin der sita laswa lo bang selam nang ji pulo high court nilitum alam arjusi law ting pen 6 schedule a law ating pen constitution ating pen non order pilo council aphan la election ka pedo a law council election MLA MP election bangali council election ka pedo a law la pen voter list ka selam a law voter list ka silam allo silam vek nangi pusi council fan order pilo Guwahati High Court pen nilitung ki pudam kangtung dak la hello je la laws la bangso a drafting committee non silam lo pusipu nilitum social media long theklong la drafting committee along tribal candidate amunit atum amen du ko khada law ting pen constitution 6 schedule ting pen tribal candidate atum ke hadak member chepta sila tribal candidate tum han ke amen cancel nangji la pen eson banke Dr. Mansing Rongpi akehai MLA alang li phan ke ne litum thang ningge so ve alang li MLA misen la pen sita alang li member cheplangun e law ting ke ko member kali chairman cheplangun e law ting pen ke la 6 schedule along ke athema MLA ke council angtan sidu lake council angtan amunit MLA aru MP ke council atum pulote MSC atum helu MSC ta lata schedule tribe atum mang bong pen lasi nilitum ka demand ke la helo je la so drafting committee ke council a chairman kalite a deputy chairman si chairman je plang nangi mehem pu je plang nangi la drafting committee la hello litum dima la pen eson bangke nilitum si la so a case file si la bang so order ke one la pen la log ke selam ko la potsi la 24 plus organization atum nilitum a member bangkrip hot rock bak nilitum amen pg la tumaphan hala drafting committee along a member pinchong vek nangji la hello ni tu madiman la pen ke claim a link sita 6 schedule ating pen si claim vek nangji non la drafting committee a notice ki pk la ke 6 schedule ako ko phang no akam si claim tang lelu
Sini ne dat arakom lo violate tang le lu alang litu. La posi sik schedule violate le pin ben sik claim nangi. Violate lo te thang no lo te command ni high court dalong aku case claim dam lepo. Ange ili tum thang na claim un edet lepo. La posi bang atum case ke claim me hour sai pi pe det nang ji. West Karbi Anglong dongga mukam rong supia long kedo phir thak seke sai kam mate handloom and textiles training sai kam sai phwa sai hemalong chedo de pusa koi pi Team Karbi Anglong atum kaching thuramo ke claim do de sang sia por hot West Karbi Anglong dongka mukam town committee adung kedo phir thak seke sai kam mate handloom and textile training sai phwa sai hemalong chedo de pusi pherang kya de malong ka hom dam put biota long dam Sai hemalong sai pu abang kachedo dea jok ke phir ke thak aning ke hang sak bimara tum anta chimin jolo pota birta pangrom long thu Lumbajong constituency along Sarkar pen ke deng kaching thuramo ke pachunjia phan pura pai hini ani VDC amai phu abohalong isi chepare amai pado VDC amai phu Lawrence Ronghang chepham phu pen ke pado amai long PMAYG, MGN Rega, NACPSI Kitoan, Kaslam Pamijia Pan, Cheparia Mai, Padola Pensuri, Hinira Kret Shoksi, Krener Kep, Aninkan Kepatang, Un Iasayan, Kepatang Edja Pata, Mailong, Kachingwai Klong Paledam. Chingwai Chingsai Long Banke, Nili Kaduka Ve, Rada Tumhan Satame, Korte Tumhan Satame Nili Chuning Riduno, Jela Non Kiklem Tang, MGM Rega, Akam Sitame, Kiklem pen pitang sirak pen si non ilitum ladak lumajong blok long sitame ilitum misen pen an so si ilitum ta kipaprang dunjia phan rong group kipaprang dunjia phan pulong te ilitum kiklem kidam pepe misen nang po phan sini lipini alang tum ki hanga teng pen rang si lasi tangka poisa ko anma non ladak liabilities kaching thang gido an sitame puthot pidi tum pen sitame dichingki chethan pen arnisi Pidi nang pupen laso kamalong abangke nani tumno namasi re hala material sa poisa sitame nani tumno namat upload serak non lapen lalu pulon te ladak material sa poisa sitame nani tumno namat longpo lake nani tum kadu kabe blok tum phan sitame nani chithano pusinang pulo lasi laso teng pen pini laso material sa poisa nangale le pen pinang akidiar dolo lapen laso kidiar posi pini kopi podma puni laso angkur alam nili Pini ritarli pen pini pidi ang deng anli pen pidi pen chingki chethan lo pidi nang than lo Namalam sopor phan biuta mo ingto manik sinha Please tap in Ishan Motors A showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank Dilaji branch Rongkhilan Difu Karbi Anglong Assam For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Aturkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Aturkimi outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj,
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Uktor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo pipo tharbir talong bangthulo Bokojan subdivision angkang Bokojan la pendiopani MSC constituency along Thansri Alangroy Langthia Phongtin Karbi Anglong along lik kanglem verajok na hok etlopusi kat news along birta nangli Bokojan subdivision la pen Golaghat district angbong Thansri Alangroy ke duajok a Phongtin Langthia hut Karbi Anglong along lik kana hok la khadu chorason sit heklong Karbi Anglong along water resources asai kamtado seta Bokojan la pendiopani MSC constituency along lik karai kom japhan sai ki deng dia jong Karbi Anglong along lik Golaghat district anat aning kanbang dampomlo Karbi Anglong along lik ko anma kana hok he Bokojan penili tuma pherangke ananterang penangkilo pangjang birta langitha Nonili kiduke Bokojan subdivision angkang mate taste nong Bokojan MSC constituency angkang Hanjang Langsu Kathalguri along lo mate dak Kathalguri adung isi Karbi Anglong along isi nong nam kacethang Dhonsuri ko Alangroy labangso Dhonsuri Alangroy lake lapu ni hang pinina thupen siwang lo lapu Nagaland border Nagaland pen siwang pet lo solang Nagaland pen wang pet panajok lo Karbi Anglong pen Golaghat district angbong chitim silabang solang roy damlo ta silabang solang roy khotkhoti pen chenglok up to Deopanian prai kilometer plikep an bagdoji labang so jeng la kisung la son henlo je maning kan wang stame ladak RV aporlote mate barla aporlote RV ke janga porlote lang nang the pen ladak just simet kisung nai ke lapuson henlo je Karbi Anglong along le bangsi aning kan wang stame ke na hokdun lapuson si niltum thek onlo pining le thot stame no niltum ladak na humri pen no ko pu thot thek punong lo tuning head atawar lapu tuning head atawar lo la halapu si ke cheleng lo tebon stame no na bangke pining alang ke the pen na jok hapre pharusi bagalong le puthot na hokdun dat dilo Tasi Karbi Anglong Autonomous Council mate flood control department pen labang so sai ke denglo tebon stalang litum nat ma kinang sot mane min lapuson adim selang litum pinianian claim pon mobdam pon momla tasi nora bangke lapuson sera angton penamat dak MP tame MLA tame MEC tame mane whole Karbi Anglong a team amat chilang pet pen labang so Dhonsri Alangroy khotkhoti pen chenglok Deopani an kupuson sila Karbi Anglong along lika chirai komima labang so puthak isi ka chengwai pathetan chengwai pen dak kuti atangka scheme ding pe pen ang ton peramat la ka do ka labang so flood control mate labang so border pitching stame ka selam pen rada phan ki kisung ben ki pajok ya phan side ding sonte messenger pusi adaglom adungarai labang so arit ka chutuk chuklem ka chodam ki duor tu marada tu milito bang thanglo labang so teng mesinil tu napaklang lo la non stame la nang tu han paklang lo la bang so photo la non pini kang rai long le lo la nang tu thek long lo chiri sine to dapen non an chiri sine chiri hini ne long le inglai er lo asi to was stame nong ja vedet la so thek long lo আসলে এতিয়া আমার রাস্তা সব হেকি হয়ে গেল আকা আমি এফালে পুরা গৈ আছো আমার তো এইটো রাস্তা বি বন্ধ হয়ে গেল এতিয়া আমার সব উপায় বন্ধ মাটিটো কিমান গিৰিছে এইটো চাওঁতে মাটিটো লগভগ 30-40 পুৰা মান গ'ল আমাৰ তো গ'লটো না আমি খেতিয়ৰ মানুহ কি এফালে খেতি কৰি আছিলো এই সব আমাৰ গ'ল lasi prabjin pen ajar bidina pining abang ke unelo tema tebon stame ki wangzi aning kan pen muning pen puthot labang so asai kiding pe me pen chingrai pe me pen labang so aning kan wang labang so Karbi Anglong along li kangrai dun kana hok dun pen labang so ki pajok ji kisung ki pajok ye phan side deng sonde meseni pusi nil tum phan than bukan pen nile anon terang kat news Simplex Infrastructures Limited Company pen Kislam bom difu manja tawara long chakhong hini arni truck ching thang lok pusi kat news along birta nangli
truck ka tewar abang phupen lam thekilong atengke truck ka chingthang pai pai isianing ve porphai serkep a porpen lo hojai pen difu ke bang bomahut C AS14C 186 at a truck chingthang lok lokota truck ka tewar abang pherang kyang no ningche Simplex Infrastructures Limited Company atum difu manja tawar ke salam ki pami mia jok gari la pen munit ka chelat sungnang olopota tawar pe ka chelat atum ningke phophalam ningche গাড়ীটো ক'ত পৰা আহিছে গাড়ীটো হোজাৰ পৰা আহিছে হোজাৰ পৰা আহিছে ন ক'লৈকে যাব ডিফু যাম ন এইটো কিমান টাইম ফাঁচিছে এইটো কালি সন্ধিয়া টাইমত ফাঁচিছে গাড়ীটোতো আহি পাই মেইন ৰোডত ফাঁচি গ'ল তো ছাইডতো যোৱা নাই Singhason constituency ke parluang kang chomna aroya thak ke dona dolong pini arnia dabe ke rui thu kaslam pona belang lang ek tha lahen lo chomna aroya dolong kedam tang pen an arni penta kat news channel along labang swadolong kahino pathak paklang pon bomlo sedame pini arnianta labang swadolong kasalam pon jiaphan karbiang long tunamas council ahin pen kilang pon abelang labang so chomna aroya dolong laki manja pen kahelo o adim kalilo manja pen kilometer isi an baksi dolo manja dimapur road men rong phar arong jari teron arong pen cheng lok pen an arong arak tum labang sotowar pesi cheleng ilo dolong ki memia jong rat atum pen ana kisung chechak nanglo athela sotowar pen akapre ka krong ke kachele ia thai abelo non barla por horason ke labang sotolong pen ke kapjia phan phere meme an pinlo athe adolong kahino parpe ka jok mentune lang ke thia khut ason ke pon prinji pusirat atum pen pachini lasi prabjin pen labang sotolong kasalam ponjia phan singhason constituency MAC mate karbiang no autonomous council em amar singh tisophan towar chulang rinti lopota rat atum pen kachuning ripon pado Guwahati DTRP Indoor Stadium RG Borua Sports Complex along Krep Huangdeng Sub Junior Junior Apen Inkorai Hini Angdeng Senior All Assam Inter District Wushu Championship Pai Pai ni Pai Hini Arni Kachipati ki Pangchengpon Wushu Association of Assam Penchipatir Piponsi Krep Huangdeng Sub Junior Junior Apen Inkorai Hini Angdeng Senior All Assam Inter District Wushu Championship Guwahati DTRP Indoor Stadium along Kipamanpon Wushu Association of Assam Amaipu Murlidhar Chaudhary pen Kachephang Phupon Amayalong Alhi Sarpo Aman pen Assam Education Minister Siddhartha Bhattacharjee Chitongdun Alhi Sarpo Aman pen Kachitongdun Assam Education Minister Arideng Pensi Wushu Kachepate Impu Ponlo Lapen Labang Somayalong Assam Angkang District Tin Penta Wushu Amaipu Lapen Chunbangatup Nang Chitongdun Birta Bangkila Pans Kangton Paglo, Dome Tagmi, Kurbang 2.